definition do John C. Maxwell bomrit pensalangli abang so leaders ko aot ko kuson si tunay ma laso production li tharbon po lasi leaders bulotang te a leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. De laso thom lang tum ning chibinot leaders bulotang te toa kachinia ba lapen labang so toa lo kitun the ka bang lapen ki jut ke ahok lo labang so toa ra bang ke ile tum phan ki jok wana toa lasi lasi tunang ji labang la ke thom la jong si practical itum claim pek lo bulotang te la ke itum leader ka semana phan ile tum ahok lo lapen jut ke po lasi ladang alali pet polo leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. De toa kami alali kacinia bang lapen labang so kacinia lo bang aphansot kali na laso le claim ode puma metang make damde pin chalili chakake kote he cannot say or we cannot say that he is a good leader. De alang ke phang na jo alang ta ame thang ba labang so toa lo itu na bang hala hello ile tuma leaders to ji lasiladak leaders atum son thom son plido de la son thom son pliber labang so karakter ben ile tum chipi jok theke bolatan dai di nang li methang leader puji seta lo tekben ahok peta tekben lagi tum leaders cepat ni son thom hormone leader tum an example am bipo number 1 broker ile tum college ke chali tumane broker de ile tum economics ke ana tum dai tum chini ji number 1 broker de broker to like komalo a broker is someone who buys or sells for someone else for commission to like chini ke de commission made pila komane pen tampo hormone nam tampo de ali janun ko lasi leaders bolo ta sai ile tum sam commission jo chola leader ki tum kali jati kado kabe pata ni dia chuni lo leaders hobo mon ase ba hobo hobole mane chesta korise kole dun tinta character pora ami hotai anduribo lage commission pha leaders hobo na lage lasi ile tum atha ke PHLC আর লোকে পিজিটি বেট কমিশন জয় মামা লিডার কে ile tum nang ni dei don mali lage nang li lai halo successful leader manu ni deji lage lapen number 2 betrayer bolte desdrohi bolo de nang thang at beraphat che o bup che salang tikang tet che tur tikang pit ben na kaprek na utur to mapha ki rabul de betrayer a person who is not loyal to their country or to another person often doing something harmful such as giving information to an enemy do a PHLC tum ke song siklem bolu de ne PHLC long dodon ko po BJP Congress kaprek teman information PY po de des drohi lo lagi lakanang metham manam ke kache tu mabang lo lagi ene ka leader hobo na lage de lason kali de nahi lason lo product de ile tu APHLC lo sebab ki pangtang lo nang le tu lason claim lo product de lage na methanga tin thoka tin tak lo lage don mali tu lasi ini karakter ma ke nang le tu matri lo jadi larda kana pati tu lo laper nomor ke thom bang gela hello seller de seller bolate komalo ke jor bang ale magala ke jor bol ke de arle kala pet ke komalo te seller ke han ke jor tu of ke jor tu ma phale de dakhi min basically seller de the seller is one who sell goods or other property to a buyer seller product de ke jor lo ka bang lo ke di seta itum rajari lo ke itum leaders atum ke il tum beparia sor claim ke nahi seller kare de nahi logri kya ke jora ate paria leaders atum nang ni tu apa lasso na beparia leader atum do kok pensi il tum ake hai tapi il tum long ri long pat ke fir ko lasi juning ri lo il tum non APHLC lo biniga leaders bila posi just a best BS committee a president secretary
DC committee lo set lo whole set tapen LA committee lo whole set tapen central lo di matum tabe labangso eletum a principle bangke on kita ibu si ini chodingri dulo tapen nang tom hatame chodingri lo nasi ladak seller broker betrayal lason pom ak karakter ba alecar ben dong silitum jawar tin ke bola tang tedi nang li ale ke mata hai politician mata hai stan nang live aloge nang thage nang robang bedeji lapet nang successful book nang cipune deji lasi kinang sopna ke halo ile tum ladak ili bijudat po John Austin po amini dolo itu aron hexera banglo lasi aron ke pilo bola tang te aron ke hukum labangso hukum ke koi bang ali ke jok ko lagi setame labangso hukum koi ke lobonte laso menit ke kisuk pet cepat jok ni lasi jurisprudence bo law kitab tu aron an ke aphulo lagi labangso jurisprudence Charlie pe memete law course ke ta bukul jutui lagi English le grammar bosom lasi labangso a kitab lo ke to laso nelo law is the command of the sovereign backed by sanction aron ke hedung abang hukum lo labangso hukum koi kre pelatang te nang lipene punishment lo bek bolake munit ki pathi dongsi munit pithi lo pelatang te nang ane pulis nang te beko ne munit pithi lo ne jok se lo sar etu no ho aron koi bek nai aron ke kroi lo nang phata ke mesen alam lo ne phata ke mesen alam lo lapen ile tum timor ba phata ke mesen alam lo de lasi dari tu phan jorolo lapen economics theory lo itu Adam Smith bukan economics ke fact maya bang lo nake kia dat to person se kasi pan cho nai ma bo menit ki bulu alangli de mercy to the guilty is cruelty to the innocent kahe no dak bang ko pani tum katia ke mesya tum akal tukang hoilu bujilo tadi kahe no dak tum pani tum katia ke mesya tum mane kahe no lo for example non karbiang lom tuliram rong hangatum de longri kiam to joren lo non solar project nang elepo borjata lasonsi ason jakong ci wakom lo itu mesena tu itu me dai kami kata tum ke kopilang te non itu ki sum poma bobe itu ki sum ne podulo gadi lasi ili tum dia ya jadai kadia ya dia ke kopilang ke coba kali bon ta itu lason ali da saman ke politics aham jai lo mati itu vote ke jok ke itu pare jadi lain lo dale tu apa nasi apa putin leader satu APSLC lo lepra pada tu ada be ding cibinon nang tu lah ke tu apa karakter pen nang tu mah boh mai tu mah boh doko pada ceh gola la ceh ke tik nak successful leader manu ni lapan hasil lam pe itu bado teron sano alang li cihek penjata alam acu alam kaningje apon alang li pancoro piklo no ilun ji ala aduk ne man hang pipon de la hukum sing teron ke hai alam ni isi pilun ana lapen aku rally rong hang pi alam lita isi lun ko alam lita nang ne do cisik tek lo te pilon